muri bande mushakire ni izina rya Yesu. Mukeneye iki? Turabahamagaje mushaka iki? Ni mama wabo. Uri mama wabo? Ni mama wabo. Mama wabo ni ushaka kumafatira. Abo mafera kubera icyo muhora. Ni izina ry'Imana yeza abaza bakuru. Mumuziki. Nene mama zumwana uyu mugore w'uza kwihora. Hageze kabyara arakaye shema gitunganya amazi. Ni izina rya Yesu. Bafasha umuntu umwe yagiye muri Saudiya, tumujyana na Saudiya, agenda hanze mu Barabu, akaenda nje mu Barabu, agarutse aliporudi agaruka akaziye arakuramutsa akakusalimia. Iyo kuramutsa Baada ya kusalimia, ibibazo byinjiye aho waba, shida zimeingia ulipo, bimaze kwinjira aho waba, zilipoingia ulipo kunaishi, hatangwa gushwana pakakuwa magombano hatangwa guterwa rero na familia ikaanza kushambuliwa. Yitwa Ella aje ku butere bwa kabiri. Ikibazo ciwe avuga yuko ari ibintu bimuta hasi cyane, kandi akavuga yuko bitera kumutwara ubwenge. N'umwana w'imyaka 8 afite ikibazo cyo gutakaza ubwenge, kandi akavuga yuko bitabasha yuko avuga. Niyo mpamvu ari hano kubw'icyo kibazo. Madamu witwa gute? Ahantu uba ufite igitero cy'inyenzi nyinshi. Inyenzi nyinshi zo baguteje. Sohoka vayo. ubona ugameze neza, akazina kandi nitwa Nikide, ubona ugameze ko nawe ubusikondi ubabare buriko burahera, ndizera ko usubira inyuma nitegereza neza. N'abakozi ahubwo abantu baciye mu butare ibintu bari bataze mu gihe babitegeye abana b'impanga babiri, wowe ushobora kumenya wiguyemo niyo udacika mu kuguru kwawe uretse bimaze iminsi rero gato Dukora amashyiga cyane yose. Hari umuvyayi muri icyo kibanza ati ushaka kwibaruka
Igota mashaka kumene abantu benshi kuratabagwa mu mukenyezi aho yavuga yuko yarereje iminsi yo kubyara ariko amukoze Imana agakoresha pompe y'Igota mashaka kubona ko ngena atangiye kubohoka muri bande mushakiye mu izina rya Yesu mukeneye iki turabahamagaje mushaka iki Oya, ndi mama wabo. uri mama wabo mama yawe Ndi mama wabo. mama wabo ni ushaka gutuma atabyara abo bafera kubera icyo umuhora mu izina ry'umwami Yesu amaze abaturire mu muziki none mwabuze umwana uyu mugore wo kuza kwihora ushaka kumwica iki hageze kabyara araka Yesu shinagizwe umwana mazi mu izina rya Yesu rekurise sohoka mu izina rya aho yarereje iminsi yo kubyara ariko Yesu akamubwira neza biciye bipompe y'Igota amazi asengeye ari mu bushobozi bwinshi cyane nk'uko mubana mubibona uyu mukenyezi ariko arabohoka yari yarabuze ibise ariko biciye kuri pompe y'Igota bashobora kubona ko ngere arimo arabohoka mwana amashyi menshi cyane ku mwami Yesu amashyi menshi cyane kuri Yesu ni indoto zikunda gushikira iyo uryamye Igota zinakudiwa unawatete kokwe kubera ziza iyo uri mu bibazo cyangwa uri mu bintu bidasobanutse ndashaka gufasha iwanyuriye kwemwa akira ikiganza cya Yesu okay mkono Yesu usohokanye muri izi ndoto izina rya Yesu onodo Kristo Yesu dad urakoze boko genda ibibazo byawe bikavura amen nikigwaye kandi aturakoze Yesu amashyi kandi ku mwami Yesu ahantu wicaye bakoreye abukuye bamugana haguruka witwa gute ku mazina ahantu wicaye bakoreye y'amahoro azira Yesu usokanye yo tesi na leo machi tesi leo cheese wa mugabo nta mugabo ko hasi amuka marangari genda yeza ko amashyi menshi cyane kuri Yesu Umwana yabaye iki yarakubise bamushyize n'icumu yakoze wajuvuye hejuru bamutere bwanjye ushaka gufasha shaka ushaka gufasha ufashe urashaka gufasha ego urakoze Kezi agiye gufashwa na wenyine ikibazo cy'umwana wiwe yagize ku kuguru urababara ndagufasha ntuzokubabara ntusubira kubabara izina rya Yesu data Yesu uburibwe buri muri amagufa y'umwana musoke mu mbaraga z'umwuka w'Imana data shemagizwa amen akira akira
umwanya gushika hazohera amagufa yazokwiterana n'icuma vyokugura wanayobona benshi kurafashwa wajuvuye mu buzima wajuvuye ubuzima yego ati yego wajuvuye ndakurambe mu buzima niyo wajuvuye yego mukama abaye ahantu urupangu ruri ngaho inzu iri ngaho mugabo iruhande y'inzu hariho agashamba yego kuko ndi aho uba ubu nyine mushinga ufise ikibazo nyabaki kirwaye ukuboko yiyamukiza ukongera yakira neza mpore umugore wawe ari mu bitaro rwa z'umwana mpore ahantu muba impande y'aho gashaka umuntu umwe yaje ari kuwa gatatu mu ijoro saa sita z'umugoroba saa sita z'ijoro n'iminota irindwi mu ijoro yaraguye aho hantu mu ijoro umwana yaragize ikibazo arashira yego ndabyibuka rero inyuma y'aho ngaho n'ubu nyine tuvugana ibyo babaroze biraca imbere y'umuryango rero nyemera ndagukurire mu mushinga gufasha ndashobora gufasha yego cyane fata ukuboko mu izina rya Yesu umwana wawe n'umugore wawe bose bakire ejo basohoke ibitaro n'imbaraga za Yesu gira amahoro ndakubohora ndagukurikiraniza data urakoze gira amahoro arakoze Yesu ninde batanga urashaka kunama mu maso uyu ninde ni umwana wawe ari hehe ari mu bitaro bona inzitizi bona avuye yuko umugisha uza haza ibibazo umuhira iwawe wajuvuye madamu mujye mu gihosha wajuvuye mu gihosha ndagufashe iki uwo mwana mufashe umwana akirajwe gutambuka ashobore gutambuka yego yicara yicare niba ushaka muvyeyi yego ndoshaka uzokamushima ndoshima rwose by'ukuri by'ukuri ndoshaka ndakubwira igituma vyabaye bikomeye umuntu umwe yaje mu nzu iwanyu n'umugabo ananutse akororotse mugabo yarazanye n'akantu kamwe yarazanye kubatera n'inzitizi kuko amakuru yari yamaze gusenyana ngo ujya muvyeyi ngo abana be baza gutunga rero bagahagarare hejuru nta kibazo amaguru hagati y'imiryango abantu babiyoretsemo mpore yesu mugira neza inyuma yo kumfashiriza umwana uwabikoze yesu zomushaka rubanda azotakaza nawe umwana apfe kuko yesu ariyobora gira amahoro rero nawe God name of Jesus fata neza madame gira amahoro icyo gituma yesu yakuzaniye hano kugira ngo tugufashe sibyo ahantu kabiri mwongere madame aya mazi uyatwarira umwana wawe wenyine niwe ayanywa wenyine ibyo bamutayemo biramuvamo yesu aragukunda urakagabana uragahabwa gukira ku mwana wawe data inyuma y'aho umwana agiye gukira uwabikoze afisha umwana wiwe uzogaruka ufite amashimwe ufite impundu uzogaruka hano ufise umwana wawe umwizanira kugira ngo reka namurungike hanze rero uyu mwana akeneye amazi arimo infection n'ishaka unywa amazi ati
tudose baramutowe na tifoyide na malariya inkorora n'ubushuhe bwinshi gira amahoro mu byo amazi asanzwe n'iyo aba ari bukire ari bubere amena murakoze ubahe ubutare bwa mbere amagana he ubutare bwa mbere kuri 0 kuri 0 ufise puresha ufise n'abahuka more akira usambye nkaba nitwa Ndimana Eric nkabanje mu ngano mbese n'inzobera kuvugana nkaba narifise iseseme mu kanwa nakitse ubu